Bueno, ladies and gentlemen, kipaborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Marito yan. Adda ka di madmadlaw mo kan ni kumarita akwanan. Awan mo, anya ko ma. Ket no pumimpintas. Kitaom ngamin Oh. Pinahadas ko mat at nag-makeup baset. Kita marito yan. Bagay na ti make up na. Saan mo? Ket no bagay na. Imubing tirupa na. Kano nangina da ito'y make-up a ginatang ko iji palingkay. Inton maminsan marikwanang puspus kulam day ta lipstick mo. Ay, kasta aya. Wen maray, takitaem, mas umubing ka pa'y. Baya maray ta kanayo nak nga ag-makeup. Ay, anyat orasan? Alas 11 na. Ay, panagluluto manan. Anyaman nga tanaya ti mailuto asidaan. Oray siya, day tamo ti problema. Adala ko karni ditoy, no kayat siyaw ti gumatang. Ay, maray, kasano nga'y kat awan pa'y matjay honorarium yo kada inteng. Marikwanang, mabalin nga utangak pa'y laang. Ay, katuin amaray. Mano akilaw ti utangaw. Mabalin ti may sakit kagudwa a kilo, maray. Ay, katuan amaray. Basta sika. Marikwanang. Mabalin ka di nga umutangak mo. Ay, sana mabalayd. Na, makaunget ka pa'y. Idinto ta nakaisam ka asimong ba't kani maribanang ako na manu akilaw. Maray, mabalin anayunak pa'y jaot utangan. Anya ayati inayon mo, maray. Ay, wanlat ta, ibagamlaang. Ay, kapih ken asukar kuma. Ay, katuan amaray. Nayunam pa yan, ititinapay. Ay, siya ngay mo, maray. Ay, saan ka kaya tapautangan? Kontrabida ka itibiyag kaw. Kasta ti ugali ti baang! Ay, inutang mo amin dagita ka ni kagawad kwa nang. Katwan. Natumpungam ti mayat nga aldaw na. Amo kon ti sekreto na. No kasano ti umutang ijay tersena na. Yan nga ngay dita sikreto antay. Ibagam mamot kanyak. Ay, uwan nga agpaisaw. Ibagam ka ni Kwarog ta adan sa plano na nga umutang. Unang kail. Di nakmat ngamin ikan iti paglud kaw. Ay, jak ibagbaga jay sekreto. Ibagam mo na antay. Jak ngarod kayat. Siyaklaang ti makaam mo iti day jay sekreto. Jak tupay kayat nga ibaga ka ni uncle mo. Ay, yarasaas mo kanyak. Kalpasan na, yarasaas mo mo't ka ni Kwarog. Ay, saanan? Ay, kasta talaga. Kasanuak ngay nga ro da makautang kini kagawad kwa na. Nyaray taluluto masidain ta. Dinengdeng amarunggay. Nay, kundak man no karnay. Karni kuma, ano pinautangan nak ni Marikwanang? Apay, di nakapinautangan na ya. Mas dawa nga raw. Pinautangan namut ad agos ni Maribanang. Idi siya ti umutang nagmisuot kita. Nay, madinsa. Talaga maday. Unfair ti kasjeng naramid ni Marikwanang. Apay nga, apil-pil yun na ti papautangan niya. Nagmadi nga raw ti ugali na. Ay, yun na yan ngay. Marunggay man na, inti sidain ta. Makauma! Humayak man ni nag-duty. Nay, napayan na kami suot ka kagawad. Jak kumakaya ti umay ag-duty. Agsakit ka nung nga, medyo kadua ka kagawad. Bigbigatan na kami suot ka. Apay ayah, madingarog tirik na nga umay ag-duty. Dakas ka no tinakami suot bigbigat. Amok, masapul aya nga ibagam. At pumangit ka no nakami suot ka kagawad. Ay, di mo man pirjan ti aldaw ko, si kakwarog. Ibagbagak lang matipod now. Danto masapul mo kanyak Apay ngay ta makaungat ka mo tinadagos kagawad. Asino ko mati sana makaungat kan ka?
Ibagbagak lang, ba't nga adda pumangit ka? Ay sige, ulit-ulit ang mga ibagbagaday ta. Tad-ada akagura ka. Saan ka kasarsarita? Kay, gimura kanyak ni kagawad ko anang. Apay nga? Inangaw ko lang, matasan nga agmismisuot at adda pumangit. Nakaungat kat kanya kaon. Na, ada magayam rason na agumurakan ka. Saan nagaya makaya timangaw iti kasjay? Ibagam ngamin anapintas Apay ngamin nga ibagam apo mang pangit di guraan na kaan. Ay, unang niya. Apay nga, jak nalagip dahita. Kasta dagiti babae. Kitam niyan time. Tunggal ibagak apo mimpintas kat gumagait. Ay, tistingan taman nga raw dangkail. Ako rin kataayabak nan time. Banang! Apay aya! Amom ana bang banog na tao? Hay, agayab kamanan. Ada ibagak! Anya day ta aya. Ay, saan latangag ko pasti kinalapsat ni Antim Kwarog? Uy nga raw. Kaslasan na bumakbakit ni Antay. Ay, kit mo sa anak pa'y anagdigaws. Kasla sweet 16 lata ni Antim Kwarog. Sweet 16. Nagubing matandaytan. Uwan ko na mlatan. Ay, wala niya. Talaga makapaubing tinagagat nga asawa. Ay, nangag mo banang. Ay, banang dungaw. Mabalin nga timpla ka iti kapek. Ay katwan day talaga yam. Ay, naynayo nam ti asukar na Wen, no kayat mo, adapay pasurot na at tinapay. Ay! Bayat na! Ay, ingkangaran ag timplahan. Wen. Makita ko raw. Kasjay gayam ti sikreto na. Iso ti sikreto ni Antem. No apay a pinautangan ni kagawad ko nang. Ay, amok itan ti aramida. Tapno makautang akman. Sa dino ti papanam ko araw. Ay, di tatirasina ni kagawad ko anang. Kasla kasig siguro magmag na. Kay, sigurado agay mapautangan nakita ni kagawad ko anang. Ahaw, yak pa tiyan. Di nanto pa pinautangan ni tuyang ko ako mari na. Sikanto laki day. Saan ngamin nga amo ni nanatuyang ti sikrita o tapno makautang? Anya sikreto nga ibagbagam. Di mo matgay mama. Jak ibagbagakin ka. Ibagam mo ito na. Tapno makautang akmay. Kagawad ko anang. Ada ka manin amay sa kontrabida iti biyag kaw. Ay, naimbag amalamaw kagawad siksay. Apay, isik sila ngaya. Ha? Ay, adapay aya inayon mau tataba daw. Amom ko araw, malaksid tasiksi ni Mari ko anang. Napintas pa'y. Bagay na pa'y ti atidog abuok na. Na, inununa anak mo tataba daw. Dahita kumapay ti may isang ibagak. Di dakman ang angawan. Ay, saan kami ngagang angaw maray? Maibagay unay king ka. Dahita nalabaga a blouse mau. Pimo daw ni kagawad iti blouse na niya tataba daw. Ay, wany. Talaga mo daw. Sana pinartneran iti yelo apalda. Ay na, bagbagay na talaga ko araw. Tansamot ngamin mang papapintas kini kagawad ko anang. Awan pa'y matkit day. Ang pumudpo daw kamaray. Ay, wine. Anya tiluson mo kagawad. Bagay kan ka. Ay, saan alusyon day ta? Korsing day ta. Di ka man maray. Uray kinursing ka. Bagay mo lata. Pinapintas yung mananti aldaw kaun. Thank you kada kayo anya tigatangan yaw. Ay, umutak lang kumaitilaw kagawad. Ay kat isurat mo na aji number mo. Taaludan kan adagaws. Ayaw. Siya ngay mo't maray. Ay na, nakapintas ka. Mabali na magkaditi umutang. Mabalin lata. Sige, ibagam tayo lista. Ay na, nagmayaday. Puno di bagam ko araw. Isumot later aramidan ni Kwarog di umaw-awag iti silpon na. Bayamon taadda nga rudload pagtawag na. Apay edikam iti kwarta? Saan ba? Saan man ang maibaon? Ay, awanon, inteng. Basta adaludjay ka anakam, saan mo apulos maibaon? Apay napansa mo imutang ka ni kagawad ko anang itilod na. Pinautangan ni Marikuanang.
Tuyang! Tuyang, ayan mau. Day, apay aya. Na, anya day ta nakasupot nga awit mau. Nag-grocery ak, iji tersina ni Mari Kuanang. Mala, ingkaglutan. Na, kasano ang nag-grocery ka kat awan mo't kwartam. Ay, kit imutang ak ah. Na, pinautangan na ka, iti kastoy ka daw. At da sekreto na tuyang. No kasano ang makautang kini Mari Kuanang. Ay, mabisi na ko. Uray siya kang kain. Mabisinak matain. Kapay nga di mo agluto ni Antimon. Di namat mapanpasokanin di kusina. Ay, Banang! Banang, dungo! Ha! Ha? Agtal na ka man dita. Yay. Malin sa tial daw ni Auntie ang kain. Sus, siya kung tumasidikin ko ano kasta. Banang dungo. Di nakawag-awagan iti dungaw. Kapay anak ka ungot ka ita. Uray na ungot ka, ta napintas ka lata. Di na kun mauto iti kasta nga style mo inteng. Iso nga agtal na ka. Ay, napintas ka kunakmit. Iso mapan ka kumagluto, tane, mabisin kami ka ni Kwaraw. Ay di nak maibaon-baon. Uray ibagak napintas ka? Uray! Anak kapimpintas ka? Uray anyat ibagbagam. Kapipintasan abanang iti sa nga lubungan. Ha! Di ka matan tumakdar ang aglutaw. Ay, kasano day tuyan ngay? Awan ti mailutaw. Tajay honorarium mo. Imbulsam amin. Ha! Ay, uwan kaya man niya. Ay, sumlaan na kami suot ka. Uray ibagak napintas ka? Uray anyat ibagbagam. No awan yawat mo akwarta. Wan, nawata ka. Itad ko man laamin kan. Tapno saan kang agmiso-misuot dita? Kita ko raw. Hey, ang kahil. Napan mo't nagluto ni Antay. Agkang kantan sapay. Kaiwan, timsong mi pay. Kalata nagbalin na naragsak ni Auntie ah. Imbaga man siguro na napintas. Ay kwa. Secret. Ala, umay kayon. Ay! Gantayon. Ha? Sus! Nagbita nakaluto ni Antay. Putumatay. Di mo kunaan nga umay kamot umutag. Ay katwan kasmat kan kamaray. Ay, jak lamon, no kaya't nakaapautangan ni Marikwanang. Ay kat kitaan ta Ay Ay, Marikwanang. di mo perdiyan ti aldaw ko, Marituyang. Kablaawak man iti good morning ti kumarik akagawad akas lakapintas ti artista. Asino ngay ko mga artista. Asino nga min nga artista itayan? Ay, anya kalakit din aya. Ni Sharon Cunita. Ha? Agpanunot ka pailaan. Ay kunak man no ni Vilma Santos. Nay, agpada nagita na pintas ah. Ay, pagtipunem latan a Sharon Cunita ken Vilma Santos maray. May mayat no kasta. Umutang kayo anya. Ay, Why? kumamaray. Gaputan na ragsakak ita. O sige, pautangan kayaw. Ay, nagmayatan maray. Kasjay lagayam ti sekreto na. Wen Marituyang, no nasaya at intay pa nagsasarita, agtalinaed lata ti kinaragsak tayo, no agtalinaed tinasaya at apanaglilinangan tayo. Ibagayo nga rudan ti utangan nyo, tapautangan kayaw. Ay, nanakwanang nanatoyang kenanabanang. Pagtalinaedin nyo tinasaya at apanaglilin ng inyo. Itikas na, naragsaklat na tiingkay panagkukumare. Ala sigay! Ditan, tinagibusan ti sa balipay, aparang! Dito'y drama tayo, Kapitan Enteng!
Insurat para iti radyo ni Elena Nudo. Ken iti direksyon, Virgie Puglay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Jopper Anas Basit. Sound effects, Glenn Binawen. May sapay asagot kada kayo, di MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Ganda ito ang estasyon. Agyaman kamay, titing kay panagdangan.